Thurite Meru TV tukitha mbere kuringa ime asubuhi njema tariki 20 mweri jo ina. It's a good Monday kirini wirigiro bwakwa ni it's a good Monday kiriwe mbito kabumutharimi ngwire thank you very much nontu bwa gutwethia nyumba nteto iri na igweta muno ntu bwa kugwetera batu ikinya go ikinya agututhingatira kirimita da kinandi at Meru TV Kenya ni gita ria kumurika magatheti tegere ira nacio shidrite ire na mwanki riboti ira iringite biongo bya nyumba cia nteto Kenya na twambiririe na uthibwa ngatheti ya The Standard ira ijarene kwa iturikirie kutegera indi kiriwe wa trabatwi ni bicha kumurika leader Mwananchi Brigade kana ni gikundi kitongeretwe ni Sifuna Orengo, Babu Owino, Geoffrey Otsotsi na bangi bari kiri leader Mwananchi bakoregana na itagaria ria ODM kwethira gikundira kaone kamwe na Rais William Samoei Ruto bakiregana na yandikithia ati ODM ikawatanira na UDA kuikia batakithira gikionekana bakiuga ari boutiu mutugo na eutio kabalabala kara Raila Amolo Odinga the late Right Honorable akenda ODM ithira igikinyira bakiaria bare ntereshia na kuru Senator wa Nairobi Edwin Sifuna etete na mbere kumenyera manyire thirikari ya Kenya Kwanza Rais William Samoei Ruto nikira kuga ni mpangatano ya utongeria bakioneka kwithira bakigwata mbaru yendikithia ria upinzani kweberwa kwa Rais William Ruto na ria nande baugite bakithira bakigwata mbaru maandamano ya Jumanne kimya ke mantigie gokinyeria kwina mwakwa magori ya beterori bakiwa koiwe angumeje njara yake kaune agashirutira bira bieku akarea on behalf of Kenyans na tueta wa Kenyans antubakai kulingana na tongere baba upinzani ninge barabara iki leader Mwananchi bariwa kuibo bajirete bakiringa okora gukirukira sakata hiyo nde ya mantu igie maguta hiyo ni front page niyo gutegera mantu igi kupet ni kia makia arimo kupet kia makia arimo ne kirutete mukana jo muri tokere thirikari nonto wa kandi ya ugima sha tongere ba kupet bakiwa arimo ne bakuinyeleka ibai ne bakothangika ne bakunyamara nonto wa mutaratara jo kandi ya sha bakiwa it is not working etekurutanguge ne kuthitaria na kwangaratania mitaratara ya kwagirithia ugima bwa arimo ninge na endo bao bakiwa nande it is either something be done kana bo bakaithira bagishiberia kiri mutaratara ju jokandi yesha ninge kwithira baki opt kiri mitaratara ingi ira bakuganio ikaithira kiguna arimo ni kupet rutite mukana ju murito kiri thirikari mantu igi kwagirithia kwa kandi ugima yesha KPA irani Kenya Ports Authority nitite na mbere gukinyiria mantu yigie tourism ndigoroni ya Kenya muno Mombasa na Lamu ikithira ni imwe cia county ira ikethira ikiringiro pato kana ikethira ikitumika gutetheria Kenya kwethira kishondera kanyamu kuma kiri ageni na inya bare a Kenya bara bethera bari na igitarire kiri these attraction sites kana nara kuri na mwago na Kenya bagaita kubuithia irani ko relax na gukirukira Kenya kethira kishonera ugoti na mbesha cia kuingia mabatara kiri budget likana budget ya mwisho ya thirikari ya Kenya Kwanza ni ya 2026-2027 era iririko era igwito na mbere kwarirwa June tukethira tukimenya mbivu na mbichi karatasi gatotatu page 3 iritegera mantigi ukaria ukaribodene Inspector General wa Borisi Douglas Kanja agita na mbere kuria Borisi kwithira baikare out
na njira ya kutumikia kila Mkenya na ningi kimeneria gender based violence GBV etwikite inya rampant katika borisi kuina barana bo bagutumira budoki bubuwe koroa kana kora aendwa nande Inspector General wa Borisi Douglas Kanja akiwa metatarani iki gotetheria polisi kwethira bagishie bia na inya kwethira baki kandana na GBV ndigorone ye Kenya. Iyo ni page 3 ni gotegera mantu jau jegie GBV narabu Goma na mantigi ugima kona Lusaka anaregiri kwethira akilaunch kuruguria CT scan ya besha baribari shilingi cia Kenya milioni 300 million CT scan irigiri Bugoma Hospital reto niritho gutegera if that will happen na kithekethera ria kiguni kiri Kenya nkiromba mwerekeria twite break ya ndeka imwe toshokera tugategera page 3 page 5 na gwita na mbere. Tuite na mbere gitegira magatheti tutakabu mutharimi goko ni Meru TV. Thank you very much. Atwe live kiri mitandao kinande at Meru TV Kenya page 4 ni oto tierete na tumulika ngatheti The Standard nande ni iritegera rugono na warie na uraya na runi rugono ruigie opposition na majenzi ningi na leader mwananchi baraba gukinyiria ugaruruku baraba gwita na mbere kumeneria utongere bwa thirikari ya Rais Ruto na rebicha shorini ya Edwin Sifuna urisirita wa Nairobi kiri mushemani jurari international kuru kiri mushemani jwa leader mwananchi na aria tongeria Kathumba areo Orengo Owino kana Babu Owino na ba Ototsi na kiri mbikingi kia brigade ya leader mwananchi kira ni kimwe kia ikundi biele birabire kiri ODM kiri ODM kore na leader mwananchi na kore na leader crowd. Leader mwananchi ni Red na ba Sifuna, leader crowd itongeretwe ni Oburu Odiga, Baglade Swaga, Bajunet Mohammed, Somal Nasri ule governor wa Nairobi na barabangi barekiri broad based government. Page 5 ikategera mantu yeye miario ya Ruto, Rais Ruto mantu yeye fuel prices gishokia nontubwae magoria mauta yari goro ndigoroni ya Kenya na ti Uganda, Tanzania, Ethiopia, Rwanda agishokia kiuria ke etete nambere kuideterana kudetera thirikari ke akiuga watu ni boratu thirikari ntongu ni wonto kanyamuga witidwa kama guta na design eu ni kuidetera ni ugambi bwana Rais William Ruto akiwa nande bukatunganania na Uganda ontubai mautetu ya goro u atwende goro ntongu aya iyo ni miario ya Rais William Ruto nte kumenya kithira we mukone no wigwa uri mutongu bwana Rais William Ruto akiuga in the sense womba kwithira ukigura maguta na maguri yau ya kwithira ya gitia na design eu na shilingi eu shitetie nayo. Page 6 igategera ndwa irana ndito nyete katika UDA na ODM likana
ODM bakufeel that ibabati kwithira bakibwithia zoning kana kwithira kuri sehemu ira ibati kwithira shinongo zone kiri UDA ikethira ici specifically ciitirwa iri ngome cia ODM muno ntere cia Western na Luo Nyanza na Mombasa na North Eastern ende unda bariwa are it's open season politics na bonde otino kiama gitibatu kwithira kikirongeka aspirants babo unda bakiuga inya Kisumu tutaweka aspirant wetu na rena ndi ba Gladys Wanga Oburu Odinga bonete kwithira bakiruria mata areo Junet Mohammed nikira bakuga niko marua na kominyiro manyire ni utogeria bwa UDA bakiuga it is either tukubaliane kana tuthele bira bimethene kila mtu sasa aithira akiaga. Page 7 itegerete manto ya Iyala nara Somali 9 from Somali and they go Somali bakithira bari inducted kire Iyala manto ya arimo ya kutegero page 8 teachers sellouts ni nara union chiefs atongeria ba bya mabibi arimo bako menerwa bako tharikirwa ba kuminyoro manyire ni arimo bakiuga nande atongeria baba byama bateko thetera arimo na mobatu ya arimo ni kwithetera bo ene batakijua batakitambua bataki ongea mambo ya mwalimu baongea mambo yao na mwalimu agatiwa nande ate mutheteri na ai byamene nande arimo bakiuga atongeria bare byamene it is either they behave or we make them behave or they ship out kire twanya totongeria bange braba kaidira bakithetera manto jeigi mwalimu jara jaka kuna mwalimu jaidire jake wa kipao mbele nondwa madha na ndaeka tuthire tugitegera editorial cartoon kiringa thiti this studied near Ishorwa Buswa DCI Min Mohammed. I love this job naria egotegera investigations it has round and round ende gotina era conclusive kirimanto igi ochonkoni na bo culprits inya kirimanto igi corruption ya kithira ya gikinyithwa na muthia inya nyuma ya mbeca nyingi kwithira ikiro ikora gwatuika nande ni mirengo round ni rware iro uyu ni bura na kizio kithira bando etiokinya to the ultimate conclusion nayo ikongolo bya watho bikiruta and decisive directive yegie maui na moru yara twethete tugi kujira na buni bugo kore kire gatheti ya the standard kan kwere. Thank you very much and ntubo tena batu kinya go kinya. Thank you very much bito akabu mudharimi go Konimero TV okaita kuraya nyumendeka inkai gikosi kizima nkona coaches MC Tej akidranira kikosi nabo bakidranira ntubo gutegera nayo ni sports nite kwithirite kuri bienine nchamurano bienine jumubango judingaterete nkwenere ntuko injega.